Manhanan kasngi ulumba ulaham bat ulakhang sendan ni kasurong shilong pan usla dauki. Kani ka jingjia kalajia hajan jong shnong pomlum kebadan harum jong kalat lingkot kajing tua jong kani kasurok kade na kajing pen bethai ka company ulum kabadang ti surok shat hakini kisngi ki bamanta. Kani kajing tua kabala pen bethai ha kapor khat ar paje mensngi kalawan ra e kajing sakot kali ha kabaka company kadang pen khot shat ban pelat iki kali bekinyat. Kat kum kajing tem kajing pen khot kajing tua kalayat shat bat kala shimpor kumbasan ne Henry kanta e. Kasurok shilong pen usla dauki kadang ya tha kajing ti surok tu len menta ha kabaka SOD pen usla ru kala pencari dah kapor banyak iki kali syakati ka benta jong kasurong.